tugafuma dupfira muri Egiputa n'ibindi. Kwitotombera Imana vyatumye batagera mu gihugu c'isezerano Imana yari yababwiye. Mwirinde kwitotombera Imana. Ndazi ibibazo ntivyabura, ariko mwirinde kwitotombera Imana. Haleluya, haleluya. Wawe warasenze ugatinda gutabagwa, ukibaza ati mbese Imana iranzi, mbese Imana irankunda, mbese Imana iranyumva, ariko mbese ndakiranutse cyangwa se nkiranutse. Ariko nagira ndakubwire, wirinde kwitotombera Imana, kuko kwitotombera Imana ni icyaha kibi gituma udashobora kwinjira mu isezerano ryawe. Haleluya, 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 haleluya. Shengero ry'Imana ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mpamvu nteye haleluya ivyibushe, nari ndabakumbuye cyane. Amen. Nenda bakumbuye cyane. Reka ndabasabe kubera nto bashikira mwese ngo ndabagumbire ndabaramutse. Umwe wese andamukizo begeranye amubwire ati Yesu aragukunda cyane. Imana mu ijuru ibaho umugisha kuntangira iyo ntasho canke iyo ndamukanya. Haleluya, amen. Jewe ndabahagaze imbere, nagira ubuntu bwo guhagarara imbere yanyu mwa kano kanya kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wanje. Abatanzi nitwa Ndizigiye Hermenegilde, ndi umukristo wo ngaha. Amen, haleluya. Marambona benshi bakunze kugira ko bavuga n'umuryango bafise. Nanjye mfise umuryango Imana yarampezagiye, yampaye umugore, dufitanye n'abana 6. Numva ko ari umugisha ukomeye. Rero uno munsi ariko si ico naje kwirata. Amen. Ico nirata nuko namenye Yesu Kristo, nkamwakira mu bugingo bwanje, kandi nuno munsi nkaba ncomatanye nawe. Haleluya, nkaba nkigendana nawe. Amen, haleluya. Kandi bikaba bigishoboka ko mpagarara imbere y'itorero ry'Imana nkamuvugira. Ico ndagishima Imana. Mpamvu mpereye kwico kugushima, hari indirimbo bavuze, indirimbo avuga ngo Yesu warakoze, wakinguye amarembo y'ikuzimu. Bambe sorry, Imana igumugisha, wakinze amarembo y'ikuzimu. Urumva Satani wewe yashaka gukingura amarembo y'ikuzimu kugira ngo atuyongobeze, ayongobeze ubugingo bwacu. Ariko Imana ishimwe yakinze amarembo y'ikuzimu, gushika uno munsi turacariho turi bazima, tukibasha kuvuga izina ry'Uwiteka aho tugeze. Amen. Sinova ngo dusubire tuyiririmbe kuko vyadufata umwanya, vyafata undi mwanya, ariko Imana yumve ngo ndayiririmbye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu yarakoze, yakinze amarembo y'ikuzimu. Hari ibintu byinshi byagiye bitwasamira, ariko Yesu arakinga amarembo y'ikuzimu. Satani ntacyo yabashije kutugira. Tudatinze reka twinjire, reka turabe ijambo ry'Imana. Ivyo tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana uno munsi turabisanga muri Yosuwa igice ca 14, duhere ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 13. Kadusabe mugisha ahadusomere. Yosuwa igice
Yosuwa igice cya 14 duhereye ku murongo wa 6 tukageza ku murongo wa 13. Yego, reka dusome Yosuwa 14:6. Ariko arasoma topic cyangwa se intego nyamukuru nahaye iki gisomwa cy'uno munsi, no kuvuga topic cyangwa intego nyamukuru y'uno munsi nayise komatana n'Imana rwose. Amena. Nayise komatana n'Imana rwose. Muri Bibiliya y'Ikirundi havuga gukurikira Imana muri byose. Amen. Komatana n'Imana rwose. Mu Kirundi haravuga gukurikira Imana muri byose. Bisigura ngo iyo womatanye n'Imana ugomba kugumana nayo rwose. Nukuvuga kuyikurikira muri byose. Kuyikurikira muri byose bisigura ngo unukuyikurikira mu byoroshe no mu bikomeye. Nukuyikurikira mu bihe byiza no mu bihe bibi. Nukuyikurikira ivyo wayisaba byakunze niyo bitakunze. Amena. Nukuyikurikira uri mu kazi canke kanashize uri mu gashomeri. Nukuyikurikira business yemeye canke yanse. Nukuyikurikira amasezerano amaze gusohora canke atarasohora. Ugomba komatana nayo rwose. Ugomba kuyikurikira muri byose. Hariya mu Baroma igice 8 ku murongo wa 35 haravuga ngo niki cyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana? Nubukene n'amarushwa n'indwara no guhamwa ibintu bitandukanye byinshi. Ariko turabwirwa ngo nta kintu muri ivyo byose duhura navyo bitari vyiza ku isi. Ivyo duhura navyo bituzanira uburibwe, ivyo duhura navyo bituzanira agahinda cyangwa umubabaro, nta kintu na kimwe twemewe ko gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Tugomba komatana n'Imana rwose. Haleluya. Haleluya. Abantu bahisemo komatana n'Imana. Haleluya. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Tugomba komatana n'Imana. Nanje nahisemo komatana n'Imana. Haleluya. Nanje nahisemo komatana n'Imana. Ariko Imana yigeze kumbwira. Imana yigeze kumbwira meze nabi cyane. Nakoze accident mbi. Nyambaye umukandara ngenda na bekiye. Guhaguruka abantu babiri adashaka kumpagurutsa ngo anshinyiceke mu modoka. Ndimo rugo ndasenga Imana. Ndabaza ati Imana, ko amashuru maze igihe unyuzamo nemeye nkanyuramo kandi nkanyuramo neza. Hagiye wemerera Imana nyine ukanyuramo neza. Haleluya. Kugira ngo ntuzusibire. None shuri gize nabo rasibira. Kandi gusibira ihomba ibintu byinshi, takaza ibintu byinshi. Havuga ati ko nakwemereye kuyanyuramo kandi nkayiga neza. Haraho nageze nkariya ibyo shuri Imana igiye kunyinjizamo. Habati basi Imana warivanyeho ukazana ibindi. Ariko icyo gihe Imana impimenyetso bitatiranye yereka. Sindabivugaho cyane. Ikimenyetso cya mbere
Shaduraka na Meshake na Abedunego baterwa mu itano ry'umuriro. Ikimenyetso cya kabiri Daniel yaterwa mu gogo intare. Irambaza ngo abo bose ntibarabakiranutse. Haleluya. Nubona uri kuranyura mu kigeragezo ntuze wibaze ngo nturi mukiranutse, ngo nukubera udakiranutse. Haleluya. No, Imana ishobora kwemera kubinyuramo kandi ukiranutse kugira ngo ikwigishe, igukuze kandi gukomeze. Haleluya. Inyereka ikimenyetso cya gatatu kuntu umuntu ajyana inka mu kuyogesha muri donke bakikinogo kinini bagashiramo amazi bagashiramo n'umuti bakanyuzamwo inka kugira ngo zikiri ingwara. Nicuzi inyereka ukuntu umuntu ajyana inka kuyinyuza mu cyuzi. Amen. Nico kimenyetso cya gatatu yamaye. Ico gihe hari saa 11 z'igitondo mvyutse gusengera mu nzi wanje imbere ko nja kwitorera, kuko nari nshaka kumva icyo yombwira, kuko hari ishuri yari imyeretse igomba kunyuzamo kandi nkumva rikomeye rikakaye. Amen. Ikinyereka ijya nka igeze ngaha ku nkombe y'icyuzi, nyene inka arayikubita cyangwa se ubijeje akayikoma ngo yinjiremo, ariko inka kubera kureba gutinya icyuzi ikagira guke gahinda isubiza inyuma umugongo. Irambwira ngo iyo hageze aho nyene inka arayikubita agace yihenurira yatitaye kuri position iza kugwira mu cyuzi. Haleluya. Amen. Ndavuga ati Mana, ndabonye wamaramaje kunyuza hariya hantu, wamaramaje kunyuza hariya hantu nace ndi buhindure cyandi canca bugufi ni hani intege nke zose nariko nari mfise zukwanka kwinjiramo. Ndasenga nsaba izindi imbaraga, nsaba izindi nkomezi, kandi Imana isavye inkomezi raziguha. Haleluya. Numva ndakomeye, numva mfite ubwoba, numva nta kibazo. Imana irambwira ngo uzushishikare kwegeranya intama zanje. Ndavuga ati nzazegeraniriza hehe? Aho narindi ndahavuye. Haleluya. None ugiye kunyuza hari ahantu nzazegeraniriza. Imana irambwira ngo aho uzobugeze niho uzonkorera. Amen. Haleluya. Imana ishimwe ko aho tugeze ariho dukorera Imana. Ujya hugeze hose umurimo w'Imana usangaho. Ishure nje nagenda ndagiga neza, nyuma yaryo niko kunzana ino. Haleluya. Gezino inyigisha irindi yashaka kunyuzamo ndarinyuramo, ariko icyo nshaka kuvuga nyuma yaho nzawukora impanuka mbi cyane. Iyo mpanuka rero ndabaza Imana ko wanyujije muri biriya nkabinyuramo na biriya nkabinyuramo, kubera iki wemeye kwiyagisida iba kandi umuryango wanje maze amezi 4 ushitse. Hari hageze ko nkoresha imbaraga mfise n'iki byose kugira ngo ntunge umuryango wanje. Imana irambwira ngo agisida yabaye ndabizi, kwari kugira ndabe kuzoshishikara kunkorera no mu gihe nk'iki. Ico gihe nyene nagenda gucya nyene nja gitoro ry'Imana. Haleluya. Gasanga nakenyeye umukandara, kumbe arije ngiye kuyobora gahunda cyangwa ngiye kwigisha, kandi ntagira ubimenya. Haleluya. Ndashima Imana rero majambo make ko gushika none munsi Imana ikimpa imbaraga zo kuyikorera. Nico nari ngendeyeho. Topic y'uno munsi nabariye ni komatana n'Imana rwose, cyangwa gukurikira Imana muri byose. Hari vyiza byo komatana n'Imana, hari vyiza byo komatana n'Imana. Ndavuga bike muri vyishi bihari. Kiza cyambere, iyo umuntu yomatanye n'Imana, mwumvise muri kiriya gisomwa, hari umuntu yagerageje komatana n'Imana. Karebu yagerageje komatana n'Imana, yagerageje komatana n'Imana
muri byose. Ariko nk'uko komatana n'Imana, Imana yaramushumbishije, Imana yamugiriye neza. Nagira ndabwireho bike mu byiza byinshi byo komatana n'Imana. Iyo umuntu yomatanye n'Imana, Imana iramuha amasezerano. Haleluya. Ayo masezerano turayabona hariya muri Yosuwa ibice 14 aho nyene twasomye ku murongo w'9. Urugero, Kalebu yahawe isezerano ryo guhabwa Heburoni mu gihugu cy'isezerano, kandi atari uwo mu miryango 12 y'Abisirayeli. Amen. Uwo Kalebu yajyananye nabo mu miryango 12 y'Abisirayeli kugwana kugira ngo babohoze igihugu cy'isezerano Imana yabemereye bacinjire, ariko ntabwo yari uwo mu miryango 12 y'Abisirayeli. Ariko kubwo komatana n'Imana, haleluya, Imana nawe yamuhaye kugituramo icyo gihugu, imwemerera umusozi w'Heburoni. Uwo musozi wari umusozi warimo imiji myinshi cyangwa ibisagara byinshi binini, kandi uwo musozi wari umusozi urimo Abanaki bakomeye. Amen. Imana irawumwemerera. Icyiza cya kabiri ku muntu yomatanye n'Imana, Imana irinda isezerano ryawe. Iyo umuntu yomatanye n'Imana, Imana irinda isezerano ryiwe gushika risohoye. Amen. Imana irinda isezerano ry'umuntu yomatanye nayo muri byose kugeza risohoye, kuko hari abadasohora, tuzaza kubagiraho. Ivyo turabisanga muri Yosuwa 14 nyene umurongo wa 13. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo yiwe. Amen. Haleluya. Tukiri kwico cya kabiri, tubwiye yuko iyo umuntu yomatanye n'Imana rwose, cyangwa iyo umuntu akurikiye Imana muri byose, Imana irarinda isezerano ryiwe. Amen. Baragwana ariko bahagarika batarabohoza umusozi w'Heburoni Imana yemereye Kalebu. Hageze ko bagabana, hageze ko Yosuwa bamwe bose agenda bashikiriza. Haleluya. Ahawo Kalebu arabura. Mwasomye ari ku murongo wa 6 twabonye yuko Kalebu ngo Ayuda barahagurutse bagiye Yosuwa ari Kalebu ahera karamwibutsa, arambwira ngo ariko uribuka icyo Imana yatubwiye twe nawe turi Kadeshi Barneya, urabyibuka? Amen. Abandi bari bahawe nawe arabura. Haleluya. Ariko hari icyo Imana yatuvuzeho. Amen. Nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, witurize izagisohoza. Umuco nibo bararirimba ndirimbo ngo nimba hari icyo Imana yakubwiye, iturize izagisohoza, ntigibesha. Haleluya. Iyo Mana yavuganye iyo Mana yasezeraniye Heburoni Kalebu binyuze muri musavyi w'Imana Mose, niyo yavuze ko izomuha imbaraga zo kubohoza icyo gihugu, zo kubohoza uwo musozi akahanesha kugira ngo abone kwatura. Rero Imana iyo umatanye nayo rwose irinda isezerano ryawe. Icya gatatu,
imana iyo womatanye nayo yama ikongera inkomezi cyangwa se imbaraga, igenda ikongera imbaraga, igenda ikongera inkomezi. turayibona hariya muri Yosuwa 14 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11. Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. Ndacyafise imbaraga nk'izo nari mfise urya munsi Mose yanyoherejeho. Amen. Mose yohereje igihe yohereza abatasi, Kalebu na Yosuwa na Kalebu barimo. Kalebu yaramaze imyaka 40. Amen. Ariko ico gihe bagiye gutsinda, bagiye kwinjira igihugu afise 85. Amaze kubona ko atamugabana rose, arabwira Yosuwa ati, uribuka icyo Imana yavuganye natwe binyuze mu musavyi w'Imana Mose? Kiya gihe inza kumubwira igihe andungika kuja gutata igihugu, nari mfise imyaka 40, uno munsi ndashaje mfise 85, ariko imbaraga nari mfise kiriya gihe ngifise imyaka 40. Haleluya. Zingana nizo mfise uno munsi mfise imyaka 85. None nyere ku musozi wanje Imana yavuze. Haleluya. Nyere ku musozi wanje Imana yanyemereye yavuze, inyujije mu musavyi w'Imana Mose kugira ngo ndawubohoze, kuko n'ubu imbaraga ndacyazifise. Haleluya. Nawe buratekereza. Haleluya. Buratekereza ko Imana yavuganye nawe kitarasohora. Amena. Nimba hari Imana yavuganye nawe kitarasohora, nawe buragitekerezaho. Haleluya. Kuko izagisohoza, ko Imana yacu ntijibesha. Ahubwo ikidusaba nukomatana n'Imana rwose. Haleluya. Cyo dusabwa nukomatana n'Imana rwose. Ongeramo akabaraga womatane n'Imana rwose. Haleluya. Nico dusabwa. Amen. Kuko Kalebu agenda kwa Yosuwa yagiye kumwibutsa icyo Imana yavuganye nawe binyuze mu musavyi w'Imana Mose, yifitiye icyizere. Haleluya. Afise ingingi murengera yuko yomatanye n'Imana. Kuko icyatumye Mose akogwa ku mutima, Pastor Mutijimana yavuze kare ngo hari abantu ngo bahora batamba ngakogwa ku mungo, nkumva nkuzwe ku mutima, amaranga mutima akumva arazamutse arabyutse. Yego, nukuvuga mu batasi bari bagiye gutata harimo Yosuwa na Kalebu, ariko uvanyemo Yosuwa na Kalebu, abandi bose bazanye inkuru y'incamugongo y'icyavutu, inkuru idahumuriza. Ariko Kalebu we aravuga ngo nazanye inkuru nk'ukwiri nayiciye iruhande. Haleluya. Abare mu mutima. Amena. Abisirayeli bamaze kumva inkuru, abandi babazana inkuru y'icyavutu, bagize ubwoba, batangura kwitotombera Imana. Imana irababarira narakara. Iheraho iravuga ngo mw'Abisirayeli
Imana ibwira Mose ati kubw'uko bariko baranyitotombera bongeye kunyitotombera bandakaje guhera ku bantu bafise imyaka 20 kuzamuka ntibazagera muri kiriya gihugu. Haleluya. Ntibazagera muri kiriya gihugu kandi ntabwo bakigezemo usivye uretse Yosuwa na Kalebu mw'abantu. Imana ikibamaze imyaka 40 bagenda bazerera bazunguruka bagenda bapfa mico ki miyo generation yo kuva ku myaka 20 kuzamuka bagenda barapfa haza kugera kwinjira mu ico gihugu c'isezerano mu bantu mwabo bantu mwiyo generation yo kuva ku myaka 20 kuzamuka hasigaye Yosuwa na Kalebu. Urumva kwidodombera Imana ni iki? Ni cyaha. Nagira ndababwire bene data kwitotombera Imana ni cyaha. Nagira twibukanye ndababwire ko kwitotombera Imana ari icyaha kibi cyatumye ubwoko bamwe mu bwoko bw'Abisirayeli ubwo rugero rwo kuva ku myaka cyangwa iyo generation yo kuva ku myaka cyangwa icyo ciciro cyo kuva ku myaka 20 ugeza ku myaka iri hejuru vya kwitotombera Imana ngo niwe waratureka tugafuma dufira muri Egiputa n'ibindi. Kwitotombera Imana vyatumye batagera mu gihugu c'isezerano Imana yari yababwiye. Mwirinde kwitotombera Imana. Ndazi ibibazo ntivyabura ariko mwirinde kwitotombera Imana. Haleluya. Haleluya. Wa warasenze ugatinda gutabagwa ukibaza ati mbese Imana iranzi, mbese Imana irankunda, mbese Imana iranyumva, ariko mbese ndakiranutse cyangwa se nkiranutse, ariko nagira ndakubwire wirinde kwitotombera Imana. Kuko kwitotombera Imana ni icyaha kibi gituma udashobora kwinjira mu isezerano ryawe. Amen. Turabe icyakane Imana igenda ikongera kwizera. Iyo umuntu yomatanye n'Imana, Imana aba yegereye. Haleluya. Ababana nayo iramwibira amabanga. Hari ibigenda imwereka, hari ibigenda imuhishurira. Haraho yisiguza ikakubwira ikintu kije ukamenya impamvu kije. Ivyo byose umuko kwegerana n'Imana bikurinda kwitotomba, bikurinda gucumura ku Mana, ugategereza wiyihanganya. Haleluya. Kandi wifitiye icyizere ko Imana izakugirira neza. Haleluya. Nimwibutse ivyo yakoze. Haleluya. Igenda imwibutse imbaraga zayo, izengera imwibutse gukomera kwayo, akongerwa imbaraga. Haleluya. Kwizera kukazamuka. Imana iyo dufashe akanya ko kuyitekerezaho, Imana yacu iyo dufashe akanya ko kuyitekerezaho, tugatangura gukurura ivyo Imana yadukoreye, tugatangura gukurura imitego y'umwasi Satani yagiye ategura imbere yacu, tugatangura gukurura inzobo Satani yimvye Imana ikazisiba. Haleluya. Hari ibintu iyo twinjiyemo tugakurura ukuntu Imana yabanye natwe, ukuntu yagendanye natwe, imirimo Imana yagiye idukorera, kwizera kurazamuka. Haleluya. Kwizera kurazamuka. Kandi muko kwizera nyene ni Imana ikorera. Amen. Bene data, twirinde kwitotomba ahubwo tuzamura kwizera. Dutegereze icyo Imana yatubwiye, dukiranuka Imana kizosohoza
imana yacu ntabwo ijibesha. Nababwiye ko icya kane imana igenda yongera ukwizera. Reference cyangwa se turabibona muri Yosuwa igice cya 14 nyene umurongo wa 12. Haravuga ngo none hari Kalebu yaravuze ngo none hari Uwiteka azaba ari kumwe nanje mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Nigihe ariko arabwira Yosuwa ati mpereza narinsha nje kwibutsa mpereza ujya musozi imana yavuze, imana yampaye yanyemereye iyicishije mu kanwa k'umusavyi wayo Mose. Aravuga ati imana aravuga ati none ahari Uwiteka azaba ari kumwe nanje mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Igihe nzoba ndi kugwana, haleluya, ujye musozi nubwo abantu babo batinyitse, nubwo ari abanasi bakomeye, nubwo hari abagabo b'imbaraga, amena, ivyo jewe naco bimbwiye, ivyo je naco bintwaye, kuko igihe nzoba ndiko ndagwana imana izo biri mu ruhande rwanje, imana izo bigwanana nanje, sije nzagwana, ni imana izagwana, haleluya, amena. Aravuga ati jewe sije nzagwana, imana yavuze ko izobana nanje, nizabana nanje, nizagwana, nizatsinda. Yari ifite icyizere, haleluya, kubera ariyo matanye n'imana, yo matanye n'imana rwose. Icya gatanu aricyo cyanyuma ngiye kuvuga, nubwo hariho n'ibindi twovuga, imana igenda igukingurira imigisha. Turabibona muri Yosuwa 15 umurongo wa 13. Nuko Kalebu mwene Yefune Yosuwa amuha gakondo muri bene Yuda nk'uko Uwiteka yamutegetse, amuha isezerano ryasohoye, amen. Tugezana isezerano ryasohoye, amen. Twihuse anayingombye kubwira yuko nanshaza kwereka ko isezerano giyo ryatinze rigasohora, amen. Twihuse hari ingero zibiri zitandukanye twoshobora gutanga. Ingero imwe cyangwa se urugero tworutanga ku muntu yomatanye n'imana rwose. Twovuga Kalebu nubwo twamaze kumuvugaho, twonavuga na Rusi ukuntu yomatanye na Inabukwe Nawomi. Ukuntu Rusi yomatanye na Inabukwe biduha ishusho y'ukuntu umukristo akwiye komatana n'imana, haleluya. Rusi yomatanye na Inabukwe agerageza kumubara ati mukobwa wanje isubire mu gihugu iwanyu, ra ibintu ukuntu bimeze, genda wishakira umugabo uracyari muto. Novuga ko vyinshi inkuru ziwe murazizi, ariko aravuga ati sinshobora gutandukana nawe, haleluya. Natwe twoshobora kuvuga tuti Kristo nibutse ukuntu wancunguye ku musaraba Igorogota, Kristo nibutse ukuntu wanyitangiye, sinshobora gutandukana nawe, amen. Nibutse imirimo myiza imana inkorera, sinshobora gutandukana n'imana, amen. Urugero rwa kabiri rutari rwiza notanga nubwo umuntu atomatanye n'imana. Nari nabivuzeho gatoya muri bwa bwoko bw'Abisirayeli, imana imaze kurakara, bamaze kwitotomba imana ikarakara, yavuze ati byatumye imana igenda ibayerereza imyaka 40 guhera ku bantu bafite imyaka 20 kuzamuka, abo bose bagenda bapfa baza kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Mu bantu bagiye gutata igihugu cyangwa bari mu iyo generation, mu bantu bari mu iyo generation
yo kuva ku myaka 20 kuzamuka, hasigaye Kalebu na Yosuwa. Ivyo turabibona muri Yosuwa 14 ku murongo w'10. Rero nkuko Rusi yomatanye na Naomi, niko natwe dukwiye komatana na Kristo. Ni iki cyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana? Turayibona hariya mu Roma igice 8 ku murongo wa 35. Ntitwahasoma, ndabona iminota isa nkiheze, ariko murahazi, benshi murahazi. Abatahazi naho ushobora kugera mu rugo ukahasoma ukareba neza, ureba ibintu vyinshi bigenda bivugwamo vy'ibibazo umukristo ahura navyo, ariko tukabwirwa ngo nta na kimwe muri ivyo gikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta na kimwe cyo dutandukanya n'Imana, nta kintu cyo tuma tudakomeza komatana n'Imana. Haleluya. Ahubwo ico kintu nubona Satani harahagusavye, Satani aradusaba, Imana ikadutanga kugira dushire ku munzani. Haleluya. Kugira ngo urukundo tuyikunda ukuntu rungana. Amen. Kandi kugira ngo twige tumenye. Ariko nubona hari ikintu kije gikomeye, wumva cyo gutandukanya n'urukundo rw'Imana, wumva cyo ukura ku Mana, wumva cyo tuma witotoma cyangwa ukiganyira cyo kavuga nabi, uzuje imbere y'Imana uce bugufi. Haleluya. Usaba imbaraga. Amen. Kandi Imana izagushoboza kugira ngo hanyuma ize ikugwanire gutsindanishirize utsinde urugamba. Ndasoje, ariko nagira nsoze duha ikaze umuntu yoba ashaka kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwe, kugira ngo nawe yomatane n'Imana, gendane n'Imana. Amen. Uko Imana igenda igwanira intambara abandi nawe igenda imugwanira. Imana yabwiye Abraham igihe amuhagurutse, iravuga ngo intambara zose uzogwana uzokamunesha. Amen. Kuko yagendana n'Imana. Woba uhari ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ko iyo umuntu atereye amagara hejuru umuntu wese abanza gusamaye. Haleluya. Amen. Hari n'uwabuhari nakanya keza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hanyuma Imana ikagendana nawe, ikabana nawe, igakorana nawe, ikagwanana nawe mu bibazo n'intambara zose wogenda unyuramo, ikagutsindanishiriza. Niba uhari ni karibu, niba utahari twosaba mushumba akadusengera, tugahaguruka akadusabira imbaraga zo komatana n'Imana.